Jo, šta ću sada radi, baj ti pizda, ti materina? Šta se krećeš na moju ogradu u tom pederskom modelu? Eto, i ovdje sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti jebem mater. Milunka! Nemoj, Radovane! Gdje li, Milunka? Jel me ti nagovori da turim struju u ogradu? Turim ti ga, majci! Šta sad radim s ovim? Ajmo sad ti objasni. Gospodine, ta struja nije opasna. To samo pecne, znate? Dođemo! Kaži mu sad. To što ste vi umrli, to je slučajno. Dešava se. Nemoj, Radovane! Juj, Radovane, žena ti je budalina, a ti si još veća kad je slušaš. Stanislav komšija turio struju žice. Ajde da turimo i mi u naše žice. To. Stanislav. Milunka. Vataj ga za noge. Šta ćeš sad s njim? Da ga jebe, Milunka. Pa da ga prebacim kod Stanislava. Jel ima struju u ogradu? Ima. Jel mogu da pogine kod njega? Mogo je. Nek ide on na robiju. I onako se prvi setio da turi struju u ogradu.